Antimeto nga familia, mitipon tamo kilagi ni Pampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Labis-labis sa grasya, ampon kapayapan, ibat king kay katamong malugod na Diyos, mantabi kay kayungan. At kaya kahan temurin. Pakamalan kong balayan ng Diyos, king bitmong tula, pagmasusyan tayo, iting banal na Eucharistia, nanding kapasalamatan, king kalam ning pangapari para king kayang balayan, at maustamo king ipa, panwanwan na iting pamitipon, nanong nuka rin pagmasusyan, kingin ni ing kanakong anibersaryo, king kasuywan ng ting presbitero. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Diyos, tanggapan tala rin kay katamong kasalanan ng pon kakulangan at ipanigapu tamo king ginuing patawaran ng pon pasik na nga nakatamo. Ginong Jesus, ikang pepakit kay kami king dalan papunta king ipa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo Jesus, ikang minyeke kami king pamamatula ning katutuan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikaing maya papastol, tatayid kaya kami king alanganggang biye. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, iyuli na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo, o banalay pa, bistaman e ko pa ngayon tuliran, pinili mo kong mirakayanan king alanganggang pangapari ng Kristo ng anak mo, at sumuyo king banala kapulungan mo. Pagkaluban mo ko sang grasya bakong maging matatag, dapat mamong talapanaral ng ebanghelyo mo, at mayakit kong tapatatalaying at daring banala misteryo mo. Idinganadwan miking kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ni kakatamong Diyos, paligayan nyo la ding taong kakong pinili, paligayan nyo la. Pasik na nga nyo la lub, ding memale ng Jerusalem, sabyan nyo karela, king labis-labis na yung kasakitan na karelang delanan, at mi patawara ng karelang kasalanan. Sapat na imparusa abinyeko karela. Ing meto nga siwala ko kulisak na, isadyare para king ginu, ing meto nga dalan king ilang, king disyerto gawa kayong dalan na matulid, para king kikatamong Diyos. Tambakan niya yung balang kulkul, patagan niya yung balang bundok at bundok-bundukan, panten lang gurol-gurol adalan. Kanita yung ligaya ng ginu, mi bulalagya, at akit dayti, ding sablang tao. Ing ginu mismo, iya ing migsalita. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Tayran buko ginu, ing biekaya bemu, ilapit muko, ginu king siping mu, tayran muko, o ginu,
king biealang angga, king bie kaya bemu. Balumuku pangatau makalingad ke kaginu balumuku isipan balumu ing sablang daraptanku o Ginoo. Sipingmu, tayranmu ku, o Ginoo, kinbiealang angka, kinbie kaya bemu. Duku mo malyaring munta, sa likod keka mukyat kuman king banwang matas at king lalam ning yatu at tsuka o Ginoo. Tayran mo ko kaya bemu ilapit mo ko inuking sipingmu tayran mo ko o Ginoo kinbiealang angka kinbie kaya bemu. Ing miglalang kaku, ba't pakingat siya ng maku, at kakung pagmulalang, ing bieku kekang lelangan, o Ginoo. Tayran mo ko, Ginoo, ingbie kaya bemu, ilapit mo ko, inuking sipingmu, tayran mo ko, o Ginoo, kinbiealang angka, king mabilog kong puso, pasalamatan ka, king pamani ingat mo, at tsukang paratiking sipingku, o Ginoo. Tayran mo ko, Ginoo, kinbie kaya bemu, ilapit
kaya bemu ilapit mo ko. Ginuking siping mo, tayran mo ko. O Ginu, king bieanang angga, king bie kaya bemu. Era na kayo aw santang alipan ko, aw sanda kayong kakalaguran, nga naning Ginu. Uling pepabalo ko kaya kayo, ing sablang abalo ko, kangibpa ko. Ing ginumanatili ake kayo. Ama sa aking maya pabalita, agpangkang San Juan. Tigaya ke o Ginu. Nung makanano na kong liguran ning iba, makanyanda kayo naman liguran. Manatili kayo king lugod ko. Nung tuparan nyo la ding utos ko, manatili kayo king lugod ko. At timong nung makanano kong tutupad karing utos ng iba ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko laki kayo dating bage, ban manatili kay kayo ing tula ko, at miganap ing tulayo. Itiya ing utos ko, mikakalugod kayo, anti ing pamaglugod ko kay kayo. Alan ng lugod amay git pa, kesa ketang ibyena ning meto nga tao, ing byena para karing kakaluguran na. Kakaluguran da na kayo, nung tuparan nyo la ding utos ko. Eda na kayo ausan ipos, uling nabalo ning ipos, ing daraptanan ning Panginuana. Inaus da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko kay kayo, ing sablang dimdam ko kang iba ko. Eyo ko pinili, nune ako ing memili, at tinuldo kay kayo, ban lumwal kayo, at mamunga karing bungang manatili. King uli na niti, na numang adwan nyo king iba, king lagyo ko, ibyena kay kayo. Itiya ing yuyutos ko kay kayo, mikakalugod kayo. Ing maya pabalita ning Ginu. Kapuriente ka, O Kristo.
Maya payabak po kay kayungan. Palakpakan tayo po yung nga pong Ginoo. Happy anniversary po, apong Goyong. Nabengi po, kabang at king burol ng dara ko, may message sa yamong, ako po kanong manaral ngayon abak. May nga nervyusan ko po yata. But anyway, let us join among Gian in thanking God, and we join the whole church in thanking God for the wonderful gift of priesthood. Ingpong ebanghelyong mipasyag ngeningaldo, nakatamo babalik 2 years ago, king ordinasyon ng among Gian. Uling ini pong mipasyag, ay ebanghelyo, yamu naman ing mebasa anyang ordinasyon na. But, as I have said, the gospel that was proclaimed does not bring us back to the ordination day of Father Gian. Rather, it brings us back to the Last Supper, kintaulingapunan, kabang ing ginutamong Jesucristo, kasulo nala, ringkeyang alagad. At kabang kasulo nala, ketang bengi, bayuyam, mi panganyaya, mi pagtaksilan, at meteking krus. Sinabi nala, karingkeyang alagad, detang amanong peka malapit king puso na. At metong yapuy ni. At kareng hanggang sinabi na ning Ginoo, karing alagad na, ing buri kong di ng pansin yapin ini. Eda na kayo awsang alipan nune kakaluguran. I no longer call you slaves, but friends. Metong po siguro, karempe kagasgas ayamano, ngening panahunay ni, yapin ing amanong friend. Friend request. Friends tamo. Manibat po anyang migpahari ko, potang mumunta kong magmisa karem parokya, panedang sasabyan, among friend ka. Lawen ke, kukutang ko kisarili ko, nino naman nini. But that is how instant, that is how our idea of friends develop through time and through the influence of social media. Nabala mo mawari, potang sinabi mong friend ka, automatic, i-click niya mo, friend na kayo. I no longer call you slaves, but friends. Makanyan po'y nga manwana ning Ginoo. Does the friendship that God offers to us, or the friendship that we are entering to, happens automatically? On the part of God, perhaps, o nengke katamo po, nano ing panlalawe tamo, king pamikaluguran, aamanwana ni nga pong Ginoo. But first, let us make a distinction between a slave and a friend. Nanuyawaring utusan, nanuyawaring alipan. Ingalipan, ing obra na, mamintu king Panginwana. Pero obat mamintu yung alipan king Panginwana, kasi tatakot ya, na nung mamintu king Panginwana, masisanti ya. Yamidenan sweldo.
itabi ning Panginoana. In other words, when we speak of slaves, there is an element of manipulation. Kontrolan me, hingalipan mo. Gawan mo, gawa na, nung naning buri mong pagawa kaya. At sasabyanan ning Ginong malino, karingkay ang alagad, eda na kayo awsan pang alipan. Eda ko kontrolan, eda ko mamanipulahan, ko tatal na ning balang kimutyo. But I call you friends. Nanuyeng kaluguran. Ing pami kaluguran, makatumpak ya, makapundasyon ya, king metong amaulagang elemento, yapin ing tiwala. Tiwala. O bata sabi mong ing metong nga tao, kaluguran me. Uli ning tiwala. At ing pami kaluguran, kabang biye, palalaman itang tiwala. Ngeni po, distorted na yung bagya. Ingke katamong pamanintindi, king kakaluguran. Ulinapin ning impluensya, darenda kalabage. Gone are the days that friendship is a process of knowing one another, of sharing our lives to others. Inyapin ngeni, malilituta mo, nanuyeng friend, nanuyay tang kakilala mo. But Jesus gives us that important element. Uling ing kaluguran, balo na, ing pilubluba na, ning kayang Ginoo. And that is why we are gathered here this morning. We are gathered today not because we are slaves of Jesus. We are gathered here this morning because we are the friends of Jesus. Kaluguran na katamo ning Ginoo. Inya makatipon tamo ngening abak. At naning babye na kaya katamo, o bataw sana katamong kakaluguran, babyene ing mismong sarili na kaya katamo, king Eucharistia. And that is the very reason that we believe ing ginutamong Jesucristo, alayang patugot, tutubod talasuyo na, king persona na ning pari, because He wanted this friendship to last for a lifetime. Kabang biye, kapigaganakan, king pamikaluguran, apepakit na, at binyena ning ginutamong Jesucristo kay katamo. Inyapin po, magpasalamat tamo kingapong Ginoo. Uling binyene yapong Gian, uling binyene yapong Omar, yapong Maverick, yapong Jason, yapong Jasper, yapong Carlo Ali. Pasalamat tamo kingapong Ginoo. Uling binena nakatamong pari. Kapamilatan daring matbud ng talasuyo. Nano po'ing sangkan, ban manatili tamong kakaluguran na. Eke po lecturean niya pong diyan king pangapari, pabanwa ko pa mo pong pari, anyang Webis. Pero, metong bage, pangakilala ko, kangapon diyan, yapin ini, he is doing his best to remain in that friendship with Jesus. Oy, tayong sigurado ko, gagawa na at pakibalwa na king biyena,
pigugunama na king bieno, at babiyaya na ing pamikaluguran king ginutamong Hesu Kristo. Inyapin among, more than a lecture, I want to leave you with a prayer. At pangadi ko, na sana, kingaldo-aldo ning biyemo, panemong gaganakan, kaluguran na kaningapong Ginoo, at magtiwala yakeka. And these people, dening taong makiagum, kingke kang anibersaryo ning pangapari ngeni, bisala namang manatili, king pamikaluguran, king ginutamong Yesu Kristo. I no longer call you slaves, but friends. Impukan nung peka, manyaman diling, karanasan, amalyari tamok, danasan ketiking yato, yapiniing atin tamong kaluguran. Inyapin po siguro, legene, sinabi ning ginutamong Yesu Kristo. O ba't sasabyan ko kaya kayo ini? O ba't babye ko yung pamikaluguran na ini? Baning tulata mo maging ganap, so that your joy may be complete. And that is my second prayer for you, Among. When you experience that friendship with Jesus, may your joy be complete. Maya po oras keka. Amen. Manalangin tamo, kingalangagang pastul, banso, panakatamo, karing pamangailangan tamo, at munyayang dakalamaya papastul, ban lumingap, karing kayang kawan, nga tamong maniga po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sa blang susuyo king Diyos, lalong-lalo na ring obispo, talakaranda ring katutuan at metnong si kananalog, king karelang misyon, ban mi kakapanayan na ring sa blang tao, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sa blang pari at reliyoso, lalong-lalo na iyamong diyan, mi kabiela at sikanan, ban sumuyo lamit mong kababan at kalausan na lub, king kekang kapulungan, at apakit da karingbera, ing ebanghelyong karelang panaral, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding kikatamong pamuntukan king gobyerno, maging pigagap da ngustisya, dignidad, at pamisan metong ding sablang tao, kapamilataning karelang malinis at tapat at pamanungkulan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang kristyanong pamilya, king karelang kapagnasan, king kabanalan at kasuywan, maging matabang gabunno ding bokasyon ng pamagpari, biye religyoso o maya pa kristyano, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pagkalumuki kaming kapag nasan sumuyo at epasuyo king balang metong, ban kita potang makirap kami, king kaya kaming maya papastol, tanggapan miya naman ning korona ning kaligayan, iriaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
daing sablatang pamitipon, kami saksagan, etananayon, paginakit pate kamatagnagan sa Kristo Diyos, usay tamo, itiang dasal. Umikay ka Señor, Deus CBS,
Manalangin kayo batad, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, sibang lubos mayupaya. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo, kay kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, alang-alang kanitingayin ning kapurian, ayayam pang mikeka, pasulungan mo sanang kasuyuan mi baning pigkalub mo kaya kaming matampamong talasuyo, lalo mong dinan pangatupad, itiadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaante mo iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Unepin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos sing purian ampon pasalamatan daka. Kapilan man at nukarin mano ginuba nalay pa. Diyos sa malugod ampon magana ka. Linanyan may Jesus king laruning ligaya. Bani pasyag ne karing sablang laing mayap ng balita ning kaligtasan. Yung dibinong talapakayap, amemusan karing kasakitan mi, at pepakayap karing sugat ning kasalanan, ampon kamatayan. I Kristo yung bayong adan, dibat king katalindi king ana, minagos sing danuma magkalubye, nung kami mibait pasibayo, yung mi paligaya na ginua mi tutugtog king banala kapulungan, king mi pangakong kalam ning banala espiritu, king kapamilataning upaya ning banala espiritu, amangat mo karing larong bebendisyon na nampon tatagulaling mi, susundo mo iting obra ning pamangabos, king banala kapulungan mo, ang ganapot ang datang yaking ligaya Kristo. King kapamilatan na ring koro ring anghel ampon sa blang upaya ning banwa, manigalgal lang sasamba king harapan mo, miugnelas sana ring siwala mi king karela, kabang kakantare king tulayng dalit ning ligaya mo. Pupurian da ko banalay pa, parati mo kaming antabayanan king pamaglakbe mi kaya kabaning biye. Pupurian miya naman ning anak mo Yeso Kristo at subusal mi, paulining lugod na kaya kami, titipuna na kami king banala pami sulu-sulu, palino ni kaya kaming banala kasulatan, at pipiraswaning tinape, anti mo yung depata na kanita para karing alagad na, karin king imaos. Inyangin ni, ipaniga pumike ka, umalugod ang pon mayupayang ipa, itubod me, ing banal espiritu mo, banluku ba na lareting tinape ang pon alak, kanita, miyalilan lang katawan, hampon daya, ning ginuming Yeso Kristo.
At tatandanan mi pakanitang benging bayalinas at mi daon king biena para ke kami. Kabang kasulo na laring disipulo na kingapunan, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri, pirason at dinwang ne karing disipulo na't ngana. Wanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis sa mitmong alak, pasibayin na kang pepasalamatan ng puan pinuri, binyening kalis ka ring disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayong po na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayong puan para ka ring sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan, kamatayan mo ginupapasagli, at pamasugli mong yakayang Hinyangin ni oy panglubos banal, pagmasusyan ming pamigaga na kakang Kristo ng anak mo, king kapamila taning pamaylas, sampon kamatayan na king krus, delakit making ligaya ning pangasubling mebye, at liklok making ligaya king wanan mo, hanggang na po tang datang yang pasibayo'y Kristong ginumi, papasyag ming maulang dapat ning lugod mo, at daraon ming tinape ning biyempo ning kalis ning alanganggang kaligtasan. Balikdan mong mit mong pakalulo, iting pamagdaw ning banal kapulungan mo. Jesus, iya mismo, ing biyayain king biyena, king kapamilatan iting sakrifisyong penibala na ke kami. Bubuklat ning dalan papunta ke ko ipami. O Diyos, sa ipaming mapamakalulo, ipagkalubme ke kaming espiritu ning lugod mo, ing espiritu ning anak mo, panmabilang kami ngayon puan kapilan man karinganib ning banal kapulungan mo, ami sulusulo king katawan ang puan dayana. Kabang may sulo-sulo kami kaniting lamesa, pasiknangan mo kami, ikaming anak mong makatipon ngeni keti. Pasiknangan mo lalong-lalo na, ring kapatad ming kababayatnan na king biye. Pauli ning kakaluluwan ampon kapanamdaman, at magkakasakit king kapagsubukan. Pasiknangan mo kami, ikaming pari mo, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, ipasyano ing obispo emerito mi. Misadsad kami sanang mitmong tula ampon kapanaligan, king pamaglakbe mo, at ayani nagmisana, ing kapanayan na pasulong ke kami. Ganakan mula naman ding kapatid ming Diwana at Benjamin, kapaypaynawa ng king kapayapan ng Kristo, ading sablang mayango na biye, abukod mong ikayng makibalo, king kasal pantayanan da, layon pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo. Tayran mo lang king kaganapan ning biye king ligaya ning pangasubling mebye. Potang miras na kami king sepo ning pamaglakbe mi keti king yato. Matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa. Nung nu kami manuknangan kambe mo, manggaman king alananga. Karin kambe ng Maria, ing nuwa na Virhen ay indunin Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na,
Kambering Apostol, ding martir, San Luis Gonzaga, ding sablang banal, purihan ampon paligayanda ka, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupurianda ka, at parangalan, manggaman, kingalanganga. Amen, 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 amen. Amen, 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 Kambening maragula kapanaligan, King Dios, sa malugod at malingap kay katamungan, maus tamo kayang ini, kapamila taning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kakaluguran tamo. Ikabos mo kami, King sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panahon mi, ban King kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at mikabiyus kami nga lang kasasagkulan, King sablang kaligaligan, kabang pagsadyan mi ing nuwan nakapanayan, ing panyatang naking ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kayang kayarian, ating kayo pa yan, ampoing ligayo, manggaman, kingalanganggo. O Diyos, say pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalik na ning kasalanan mi, no ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo, at pamayapan ng pisan metongan mi agpangking kaburian mo. Ika mabibiyen po magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sanang parati kay kayungan. At kekan timurin. Anting pamilya ng Diyos, ipakita po ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Kasalanan
Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Dios. Nyo Heso Kristo, ing lupa ning lugod at pamakikaluguran ning ipa. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato. Mapapalad tamo, ikatang mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king ikaligaya ning lagyo mo matula kong pigmasusyanding banal misteryo ning kasalpantayanan, para kang pasalamatan king anibersaryo ning ordinasyon ko. Papalyarian mo ko sang miwangis tune, kaniting sakrifisyong kakong gimpanan, idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli. Viva Apong Tiago! Ay, matudtod na kayo eh. Malungkot kayo. Anniversary ko, malungkot kayo. Ninana ko mang ganyan. Alang may atake ka recipe yun. Okay kayo mo. Pasalamatan da kayo po kaniting Aldo. At miti punta po Kenny ba nabayabing pasalamat king regalo ning pangapari para king kayang balayan. Muna pasalamatan ko po rin ning paring minantabe po at mikyabe kay katamo king kapag masusya na ini at magsaya mo rin kaniting Aldo ngayon. Isipan niyo po king karakalda po nga rin mika siya kay po king kwarto ko na bengi misaksakan kay ngan po na bengi. Pakilala ko lamang po metong umpisan kay po Kenny ini pong kening dane kong kailinan din i Brother John Lo malapit niya naman pong manaya niya mo pong bulan at pilan pong tudtud bayo po mi ordinan king pangadiakono, i Brother John Lu Nukum. Palakpakan tayo po. At ingkendani ko pong wanan, malapit na pong kwanan ning kanakong trono, anting pe kaya nakapari, king mabilog diocese na po ning San Fernando, king kilub na namo po ning bulan namo, metong pabulan namo po at kwanan na ning trono, akakong liklukan king aduang banwa, diakono tamo po i Reverend Joed Mutok. At syempre rin ka na ako pong kakaluguran at kaklasing pari. Ing mumuna po kening ka na akong pinsan at best friend, among Maverick Angelo Pilayo, ing University Chaplain ng Angeles University Foundation. At ing katamo pong may inaral at matalik kong kakaluguran, ing pong Vice Rector ng Katedral Tamo, Father Omar Niño Defensor. At ing Parochial Administrator na po, ning Immaculate Conception Parish, ing koya na po ning kaming batch, among Carl Louis Kabigting. Ating spiritual director na po ning Junior High School at Senior High School, ning Mother of Good Counsel Seminary, ing kakapong kakaluguran ni Father Jasper Lawrence Sanita. At syempre, maragul pong kapasalamatan, ing kanako pong babiye, at maya pa oras, king katamo pong resident priest, king uli na po, mabiya ko pang gangeni. At uli na po, misasadsad ko at atin ko pong kayantabe at koya, keni po king Betis, i Reverend Father Jason Miranda. Palakpakan tayo po yamo. Dakal pa mo rin po maniwala, ako po mabibigla ka rin yung sabihan ko. Dakal pa mo rin po maniwala kay katamo, potanging pari, penas sakit me, nanong sabyanda, manano ka, papa ka, ngara. At ating malyaring masanting kaya ka, ngara ring makatwa. Laway niya po yung kasiping yun ng may papaya. O lupa yung may papayang kasiping yun. Ating San Luis po kanong ngara, agpangking kwento, atin lang penas sakit a pari, at peso kalan luba pari. At iti po kanong pari ngayon ni, sinumpa ning balenmi, at alaka nung mayaring pari, king balenmi ngana. At bala mo tutupin, maluwat alang mayaring pari. Bade namong pot Miranda, after a very long time, was ordained 2004, though his ordination was marked by many inexplicable events. Kwento kaya pong bagay milyari king ordinasyon itang pari may ordain bayo kako. Bayo ya po may ordain, may sakit ya. Ang gatangin, idadalahan na po yung sakit na king pancreas. May teya ing mangawa ng imalan, pangpari. May walaya king delivery ing kayang kalis, agamitan king ordinasyon.
Mit daing kuryente, anyang ordinasyon niya makakaraoke. Kabang ordinasyon, may nakbaging talibatab, king kilob na nitang ventilador, at may nalamsiking daya, karing tao king pisamban mi kanita. At kita pong buffet, kita say baloita, may nakbaging sanga na ning mangga, king pamangan, mitsabing pamangan king ordinasyon. Pero may ordinan niya, iyamong pot Miranda, may haring ordinasyon. And that day seems for many to have broken the curse in San Luis. And I was the first to be ordained priest thereafter, after the apparent breaking of the curse. I am the first fruit of San Luis after the breaking of the curse. At ngayon pong taulikong anibersaryo, kaya bering tao Betis, sabi na po ning meto nga pables na pon, among, bukas na ako mo pables, uling anibersaryo mo bukas. At sabi ko kayo, awa, mas makapangyarihan ko bukas nga akong makanyan, bukas nakapables ka na ako nga ako. Ngini po, ngini ngaldo gaganakan ko yung mayupaya ng lugod Kristo, amanas paksumpa, ako mo naman, mitakuta na kayo, isumpada kayo naman ngini ngaldo ngayon. At isumpa king Betis, uling pena sakit yu ko. Noon uling deptanan yu kong mayap at liguran. Isumpara kayo, uling pibatan yu ko naman, kingarap ning pamanalete ko, pilataning kanakong kayanakan at pangapari. O yana. Salamat at penupaya yu ko, king pamanalete ko pilataning pamamyalong ko at ning pangapari ko. Isumpa ke ngening Betis. Ating kanako pong sumpa, lungkasla at dakala ring magpari at magmadre king balena ini. Uling, tama po bang pag-alis ko ng salamin, doktora? Sorry, ganyan daw nag-aalis ng salamin. Uling mayan, hindi biye pa magpari. Noon uling makabaldugan, niti. I address this to our karimpakamalan kong kayanakan. Tutu, take it from me. Sumpa, ing biye pa magpari at pa magmadre. Sumpa ini. Uling, keni ka mo lugod, abala mo wari alang luluguran at alang lulugod. Bakit? Kasi king tutunan yan, bala mo lang lulugod ke ka, kasi kaluguran da kanganding tao. At parating at siyang lugod da ke ka, at pane kailangan da ka. Uling pane da kang kailangan at kaluguran, uling pane at siyang lugod da ita, datang kaketang puntong, mo na akilaling lugod da ita. Uling pane yang at siyo. And this world cannot live without priests who may one day you may become. My dear young people, dare to love and try to become a priest and religious. Masakit wa, pero wala namang lulugod ay manas sakit at magkasakit. Henry Nouwen once said, every time we make the decision to love someone, we open ourselves to great suffering because those we most love cause us not only great joy, but also great pain. The greatest pain comes from leaving. When the child leaves home, when the husband and wives leaves for a long period of time or for good,
when the beloved friend departs to another country or dies, the pain of leaving can tear us apart. Still, if we want to avoid the suffering of leaving, we will never experience the joy of loving. And love is stronger than fear. Life is stronger than death. Hope stronger than despair. We have to trust that the risk of loving is always worth taking. I can prove it now. Priesthood as the love of the heart of Jesus is worth the pain and the suffering. So now again, because of this love that I discovered that is already in me and that is always around me, as a part of my sumpa to all of you, a humble sign of my thanksgiving and love to you and to Christ, and also a sincere act of reparation at pamanyawad-tawad ka rin kakulangan ko. Eyo ko babawal. Deng hanggang binyeyo po, kingaldo ngay ni. Eyo ko babawal. Tita Sele, mo ko babawal. Deng hanggang binyeyo po, kingaldo ngay ni, kitna na ako po ni minsan nitang metong tamong scholar. Among potang, bala mama ko na ako ne. Among potang bako kayo po, ating kayo pa pong scholarship. Sabi ko kaya, pangako ko kaya kaita. Ngako kaya. And so for now, paborenyo ko pong deng binyeyo po kanako ngayon aldo ngayon ni. Ibiyatala po king pondo tamong scholarship. Ban hindi ta kaparalan, asundo tayo po ining malatita mo nga umpisan. And I thank God and I thank you for leading me here. For here I have shed tears and even blood, which I know is the only way I can imitate Christ. So for as long as I am here with Christ and with you, I will love and serve Christ in Betis. I will love and serve Christ in you until the last drop of my tears and even the last drop of my blood. And I know it will not be enough. But it is still worth shedding with you here and for you. Salamat po kaya kayungan, king kakong pamilya, lalong-lalo na kang makot tatang ko at syempre kang nanay, aminuna ng sinong paluguran dako, maski pa kuno adidinan panahon, baralas. At kaya kayungan po, susumpa ko po yung ganakong panalangin at panalala. Wala talaga mama ko na ako. Ha? Tandaanan tamo, nga akong pane sumabi. Mistu lamang misumpa tamo kabilyan. At inang minunang sinumpa, yapining Gino. Ating sumpa na, it is not a curse. Ing sumpa na, it is a promise that He will be with you through it all. Sinumpa na katamo. Inyapin gawa na akong paringin ng aldongay ni. At misumpa kayupin, uling yakong pariyo. Adakala salamat uling sinumpay nga pong Ginoo. At benatili ang kayabe ko at kayabe tamo, nanumaning dela ng tamo king milabasan. Isundo tamo pong manyumpa, king Ginoo at king balang metong, manatili tamong manalig kaya, manatili tamong maniwala, king upaya, lugod at pakaluno na. Pangadiyo ko pong pane, mimingat kayo pong parati at mipapangadi. Dakal pong salamat kaya kayungan.
At kaya rin na po niting banal misa, tinta pamangan, atinta po naman, atinta po dita ka, atinta mo pong simpleng almusal, lapis sulusuluan, king kaya katamo pong biyubi. Pasalamatan ko po personally, ako no po metungan din kaya katamo pong PPC, PFC at ding sa blata pong organization, amanan tabi po kanako, king kanako pong pamanyuyo kaya kayo. Dakala salamat kaya kayo ngan po. Uliyo panamdaman ko, misumpa ko kay ni King Betis. At panamdaman ko, panena akong antabayanan ni nga pong Ginoo. Dakal pong salamat kaya kayo ngan, era ko kalinguan. Ay wala talaga mama ko na ako. Abi-abi tayo pong ngening, puriyan, ing kaya katamo po, ing kanako pong patulunan, San Luis Gonzaga. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. idukuy la ring buntok kiyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing ginu bendisyonan ako sa tingatan, pakit ya sa makatiman kay kayo at pagkaluban ako king grasya na. Pakit nesa ing lupa na kay kayo at pagkaluban ako king kapayapana. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bedaring kay kayong pamilya at pakamalan king diye, king lagi ning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing misa mayarine, umena kayo at bakalan ing kapayapan ng Kristo. Salamat kin Diyos.